jedan od bivših rekonvalescenata u ekipi Izvora Bukovičke banje, Marina Tomić, konačno je zaigrala u punom obimu i kapacitetu. Do duše, ja je često u komentarima utakmice nazivam univerzalcem, jer ima različite uloge od trenera Maksića. Kako se osjeća Marina Tomić posle neugodne povrede i koliko se vratila na teren u onoj meri u kojoj je želela? Da, evo, posle dužeg vremena ja se vraćam na teren. Što se tiče kolena i mog oporavka, još uvijek to traje, još uvijek je sveže. Ja se trudim i treniram da se vratim u tu formu u kojoj sam bila pre operacije. Super se osjećam, eto. Jel te to ne opterećuje u igri da pravi neku kočicu u smislu razmišljanja kad si u napadu ili odbrani? Pa dobro, možda malo tu ima treme, da ću ja opet to koleno povrediti ili ne, ali zagrejem se i onda to ide kako postaje po planu, kako treba. Kad kažem da je Marina univerzalac, Marina je po opredeljenju bek, ali je nije nepoznata pozicija ni kružnog napadača. Oni koji iole prate rukomet znaju da su to dijametralno različite pozicije, jer u jednoj igraš okrenut licem ka golu, a drugom leđima i to je teško i zbog toga je ta pozicija veoma interesantna. Oni koji te gledaju kažu da se veoma dobro snalaziš i kao kružni napadač, te si uloge i dobijala sada na ovim utakmicama. Pa da, trudim se, pošto je i jaka konkurencija na bekovima, ja se trudim i kad stanem na pivot mene da to odradim maksimalno i eto, to je to. Prvenstvo je počelo sa onim mečom sa Dinamom iz Pančeva, reklo bi se veoma lak zadatak, pa su sledile ove evropske utakmice gde se očekivalo da ćete imati nešto teži zadatak, međutim videli smo potpunu dominaciju vaše ekipe na terenu. Pa da, prvo kolo što se tiče Evrope, malo lakše, da ta ekipa iz Kipra je oslabljena, malo im je slabija ta njihova liga nego naša, očekujemo sad Holanđanke. Što njih tiče, idemo u Holandiju, još uvijek ništa ne znamo o ekipi, nadam se da ćemo uskoro dobiti informacije, tako da ćemo se pripremiti polako i za njih. Iskoristit ćemo onu frazu da je prva utakmica najvažnija, ona jeste fraza, ali je i činjenica. Dolazi medicinar koji se poprilično pojačao i osvežio ekipu, ni prošle sezone nisu krili ambicije da žele sam vrh tabele. Koliko je to realno i treba li Izvor Bukovička banja nečega se plaši? Pa realno mislim da ne treba se plašimo, samo treba se plašimo samih sebe što se toga tiče, a što se tiče ekipe medicinara, ove sezone su malo jače nego prošle. U stvari oni su favoriti za vrh tabele, tako da mi ćemo se potruditi da ono što smo zacrtali da to bude u našu korist. Ističe se Ana Radović kao osnovna poluga, to pokazuje njen učinak i kvalitet na terenu. Da li to znači da ne treba obratiti pažnju na neke ostale igrače? Jeste već o tome razgovarali? Pa treba obratiti pažnju na sve igrače, ali najviše na nju treba se staviti akcenat, tako da ćemo se potruditi nju tu prvo da zatvorimo i onda nema potrebe da se brinemo za ostatak ekipe. Šamoteri ne znaju za poraz u prva 3 kola, 2 pobede i 1 nerešen rezultat i to u utakmicama sa ekipama koje su sigurno u Srbiji, a i šire pojam za rukomet, međutim Šamot se vraća na put stare slave. Čućemo Marka Rankovića, najpre komentar onoga sinoć što se dešavalo u Kaću, prvo polovreme izuzetno dobra odbrana, to pokazuje rezultat, izgleda je malo škripalo u napadu. Kakvi su vaši utisci? Pa utisci o sinoćnoj utakmici u Kaću, znate i sami da je Jugović isto grad rukometa kao i Aranđelovac po nekim pričama. Mlada ekipa poletna, prvo polovreme smo loše smo otvorili utakmicu, loše smo igrali prvo polovreme i napad i odbrana, ispadali smo. Drugo polovreme smo stegli, kako se zove što bi se reklo, odbranu i oko 45 minuta mislim da smo prelomili utakmicu sa nekih par lakih golova. Lomić je bio siguran sa linije 7 metara i što je rezultiralo pobedom, naravno. Deoba prvog mesta posle 3 kola, koliko ste to očekivali? Mislim, lako je biti general posle bitke, to je sada svima lako i svi se busaju u grudi, ali kako su bilo očekivanje pred početak sezone? Pa očekivanje pred početak sezone bilo je da se opstane u ligi, znači kako znamo i umemo, samo da opstanemo. Sad stvarno smo odigrali ovih prvih 3 kola, niko nije očekivao to, da nam je neko rekao da će to tako da bude, mislim da niko ne bi verovao. Bod Vojvodini, 2 boda protiv Partizana i 2 boda sa gostovanjem u Kaću, stvarno su fenomenalan uspjeh. Sad nam ostaje u subotu Pančevo. Komentarisali smo kako je težak raspored. Pa da, komentarisali smo, ali eto, ispostavilo se da izgleda da smo stvarno skockali sve što bi se reklo tu momci iz grada i da to funkcioniše fenomenalno.
Da će Liga biti poprilično ujednačena govore sinoćni rezultati, recimo da je Vojvodina izgubila od Partizana u Beogradu s golom razlike, ima tu još nekoliko iznenađenja, Liga će biti dosta ujednačena, kome dajete prednost ove godine? Pa Crvena zvezda, ta Vojvodina je četvorostruki šampion, znate i sami, Spartak, Pančevo je dosta dobra ekipa, stvarno su doveli par iskusnih dobrih igrača, stvarno ne znam, ali mislim da će tu Spartak i Vojvodina na kraju i Crvena zvezda. Ono što primećujem, ne ubrajate sad Šamot, mnogi su poleteli, da se tako izrazim, posle ovog dobrog starta, međutim sezona je izuzetno duga. Šamotu može da pravi problem taj nešto manji broj iskusnih igrača na klubu. Pa stvarno imamo malo manju rotaciju, ali mislim da polako i ti momci koji manju minutažu imaju mogu da doprinesu dosta, kako se zove u toj igri i to. Sa rotacije te druge ekipe stvarno imaju veći broj, mislim samo da ostanemo svi čitavi, zdravi, da nas ne dešavaju pehovi kao Glišić, prst, ja sam imao povredu neke noge, ali mislim da ako ostanemo svi na broju da ćemo izdržati do kraja. Pomenuli ste u delu izlaganja o favoritima, odnosno onim ekipama od koji se najviše očekuju Dinamo, tim s kojim ste prošle sezone u Super B ligi igrali, ušli zajedno, imali čak i jednu lepu utakmicu u Pančevu, revijalnu, dobra saradnja, ono što znamo od prošle sezone, izgubili ste ubedljivo u Pančevu, ali ste isto tako ubedljivo i triumfovali u Aranđelovcu. Šta se umeđu vremenu promenilo po vama? Pa umeđu vremenu doveli su golmana iskusnog i doveli su još 3 ili 4 igrača, stvarno koji dugo godina igraju Super ligu, čini mi se da su dvojica bili u inostranstvu, sad su se vratili. Mislim da su dosta kvalitetniji nego prošle godine, ali dolaze tu kod nas na naš teren i mislim da uz fenomenalnu publiku i našu borbenošću da ćemo na kraju triumfovati. Treba li nečega Šamot da se plaši posebno u toj utakmici? Pa igramo kući, postoji neki mali strah, ali mislim da igramo kući i da sve osim pobjede bi bio neki neuspeh. Poruka za navijače, mada smo im dosta toga poručili ne samo danas nego i prethodnih dana. Pa da pokušamo da ispunimo halu do poslednjeg mjesta kao i do sad što je bilo. Pozvao bih da dođu da nas podrže, značilo bi nam dosta i to je to. Svi u halu.